खुरुमजरी येंबिरब पुनमकु शरतचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग तराम नोक्सरी ngasi manung खनगदरु वाफम असे नागालैंड की चीफ मिनिस्टर शुरहोजेली लेजिसु ngasi इम्फाल दा थुंगम लांबा अदुगा चीफ मिनिस्टर मणिपुर चीफ मिनिस्टर गसु उनबा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौखिबा पुनमक सिंग लेखरे अदुबु अखंगै सिंग हाइतारे पॉलिटिकल एनालिस्ट एजुकेशनिस्ट अदुगा सीनियर जर्नलिस्ट सिंग पीबा मोता मणिपुर का नागालैंड का ममांग दा लरिखिबा मरी से याम का हेना फबा मरी दुदी हाइबा यादी हाइबी वाफम दुनी लाइबा वाफम दी ngasi नागालैंड चीफ मिनिस्टर लाखपिरंबा अदुगा चीफ मिनिस्टर अनी उनबा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर थममी वाफम सिंखी येंगुरकांदा हाना याम का हेना फरमदबा मरी तु याम अफबा मरी अमा ओइरकपा याबरा हाइबगी अहोबदु ओइदोरिब्रा हाइबगी वाफम दुर खन जनबगी तंजानी लोइनर लेंजिन बिरबा गेस्ट सिंगी आगी येर इथंग थंग फमदुर लेबिरिबसी प्रोफेसर एस टिकेन चीफ स्पोक्सपर्सन मणिपुर बीजेपी प्रदेश ने तामो टिकेन बुतराम नौकरी तामो टिकेन की ओइदा लेंजिन बिरिबसी पोसंगबम सोनामनी रिटायर्ड एसपी नागालैंड पुलिस ने तामो सोनामनी तराम नौकरी तामो सोनामनी की ओइदा लेंजिन बिरिबसी लेहौथाबम शरतचंद्र पॉलिटिकल एनालिस्ट ने तामो शरतचंद्र बुसु तराम नौकरी ये थंगजरीबसी आशांग कशर ने सोशल एक्टिविस्ट ने ओजा आशांग कशर बुसु तराम नौकरी यहाँ बसे ओजा नक्न फमिन्नबनिने ओजा दोइन लाक्चप ताई मदुदी मेन ऑन द पीपल्स मूड हाइबा ताई ngasi नागालैंड की चीफ मिनिस्टर लाखपिरंबा नागालैंड चीफ मिनिस्टर शुरहोजेली लेजिसु लाखपिरंबा मा हानसु याम लाखरे ही विजिटेड मेनी टाइम्स इन मणिपुर particularly in Senapati but after assuming the office of chief minister of Nagaland this is the first visit of him to Manipur sir Mayam Singh Haibasi, many political analysts, educationists, many writers, even many senior journalists, they commented that Manipur and Nagaland have had not so good relationship in the past. The question is, Nagaland Chief Minister Lakpiramba, adagi Chief Minister of Manipur nasu yamna masasatana welcome to Bukot Singh Mayam Singh Yengurakanda. Yes, new era of relationship, a good relationship to how we handle Lobuya Brosinoza. Chumi, masi Nagaland ki Chief Minister na Manipur da khomthang base. Mana mamang ida yam lakhiba oiramba yadubu Chief Minister mo oina. Officially sumaina state na su guest lothoraga lakbase ngasina hanbra haina lawe. Amarom da hairaga masi aphaba khomthang aduga akhoi relation neighbors ki go build up tawbada masi first step ne haina id lawjai. Aduna Nagaland ga akhoi Manipur se Mamangai the relation Fajaram de Habidi Yaroi. Mamangai the history yam Fajaba, Aduga Karigumba, Patabagi, later Brahina Lowe. Adubu for the last 10 years, 15 years, Manung si the day. Masi Matam Adugi Gormena, Hibadara, Shoibadigira, Shonbedigira Kande. For the last 10 years, 15 years, the Sena Hibid the relationship yam the Faja the Bukumna, Cooperation Pina the Bukumna, Aikwe Madu Ubapangi. Madugi defect to the Madugi factor to the Yamna Lere. Aduna Masi neighborhood oiraga, state ama neighbor oiraga, a quickie cooperation pina the relationship later about Pazadava Hibicity, a quick Prajagi, Mangbani, Aduga Masi, a quickie state issue Mangbani. Aduna see a noble government Manipur state the Lapasida, a Sikumba Vishanama Tamlaga, Yamna special honor when invite Oraga, Nasi Manipur Chief Minister Lichichuna, Sumaina. Khomthang base lakpasidi mayamna appreciate tawpham thoi government dasu appreciate tawpham thoi masi sumaina laraga khoi ki neighbors ki problem haiba tare phap tamina raga aduga relationship ajana build up tawraga state amaga state neighbor amaga neighbor honor tawnaba taradi Manipur dasu madugi yamna phajaba akhoi ki inthaba tap thaba haibdu leigani maramdi Nagaland dasu khoi Manipuri sing yam leiribani as well as se dasu khoi naga macha haibisu dum leiribani na Masi gumba relationship Hajana Laibasidi Yamna Pabra, I quagi Lyricta Hibatari Bible Lomda Aina Masi Ningshan Bakanda. Love your neighbors as you love yourself, Hibama Teneava. Aduna Masi neighbors sing a quite Hajana relationship Laiba Hibase, Manipuki, Chokat Pada, Adoga, everything that Yamna Masi Kanagani Hibase, ID Masi Tamzani. Tamotikan Mamang the Hokibasai Tara Tramangaste the State anisi thangdi thangnaba adugo yam ka hena mari phatti haibdi nate yam hena phaba haibadudi oidi haibde khangai singna haibase yam hena phaba oiram dabase masi congress ki mai diplomacy haitabani haibi doribra natragana nauna sarkar pairiba BJP lead government se diplomacy phabadagi mari phagalakuni haibi doribra kari comment thamininge mase kanao particular individual lamata
नत्रगा हौजे वारे फिल्म से पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अमदा नत्रगा ग्रुप अमदा अकोय नमसे के कनोसे मराल हेक थंजिन बसी हजिकी तंजा से तौनिंग्रे अदुगा तसेंग मक्ति मसी याम एक्युमुलेटिव प्रॉब्लम ने आइदि अमा गक्तना सिमा गक्तना मरम होयतना सिगुंबा खुदोंग थिबसी थोइनी हाइब नतब मरम मयाम अमना पुंजिल ले हरगा अदुगी प्रॉब्लम मयाम दु पैसिल ले हरगा मरुदगी पुनमक तुगना पुंजिल ला कांदा खोइद नुंगाइ तब सांग चही मतम अमा हौखरे मदुगी हौगी बदुगी लोय बदुनी अदुगु मा अनौब चेंज अमा अहुब अमा लाकपगी कोई पुनमकता खरा थाजबगी मंगाल अमा पोलक्तना कोई पुनमक के रिलेशन आइदि नाइबरिंग स्टेट ओइनरिबा अनि सिगी सरकार की थाकता प्रजा सिंह की थाकता कोई मशीन की मरकता थाजब मांगनरुरबा अमगा अमगा यंगचिनब वाखल लेरबु पुनमकतु लोइसिनदौर माने अफब चेंज अमा अफब बिगिनिंग अमा गुड बिगिनिंग समा हावरदो मालेन कोई पुनिंग द फावरेसे मसे वाय हौगे सरकारी मतमदि हम नुंगाइतबे हम थोखरे मरमदे करिगनोबु नागालैंड की चीफ मिनिस्टर लाखपसिसु अखोइने हेताब नुंगाइरोय तौबा यदि मणिपुर की कन मनुंग से लेजरिबा टेरिटोरी से मनुंग लेरिबा अखोइ इतनी ग्रुप मयाम सिंग से लेबगी मनुंग nganggam bahwa si madu taroga khodi yamna khoidong sawapa nungai taba yamna karawai dono ama sak thin badong to bu hang ta targa lakpa aduga madu lokthong na ba hona dana ka dodana understanding of fazana poraga yamna fazana samin na bagi thabaga ma khoi gi state ki government su ro lokhi taba aduga haibagi di pangai da haina ba amaga sum blame game ama sum tawna ga khoi na no gap du sum lokthong na ba si is one of the factors atop amana koina se aina hygienic bamana koi gi si apiga big puru macha maya ma punjin naraga tamina bani kana umra anti to kambu hai gadra intellectual hai gadra natraga leader hai gadra kari hai don't know sab saba ma yam appropriate to wai to hai bangam trasu kanglu macha furu macha gi leader oi bagi crazy oi ba kaino ma koi gi so called seeming leaders hari ba sing the power na maram oduna moin su tatata insight over aduga kanatraba mang non issues mayam ama puthoyarga koi ge lariba hauji ke lariba kanu marak sidai sida Nagaland Manipur natraga north east region lariba singsta non issues mayam ama serious issues ona project ta holakpa adudagi ni nomonongi thajo mangna ba nomonongi lapthongna ba amana nungai tana ba amana tawba are punama sing sum loin torupodagi di maduna sum matam kuina paisila kanda just chronic oire chronic work padudagi parja puna maksina completely fed of sokthara puna maktudagi lambi thirak pada santi pame understanding pame fraternity am maintain tawning a good relations haganing pagi madugi moida power mental quest ma lakpa matam duga sanana sin chama lakpa adudagi spontaneously Nagaland government ki su Manipur government ki su anoba sing sigi manungda ababa relation am sagan nanabagi ahoba kongthang tuda masi akoine yamne cheksinna yamna nuksina baga lona thabuk si paikhalagati see certainly it will be a good beginning for both the states neighboring states things the oine na khali adu masi madi fake ni aram da ugi matam ta leramba Nagaland ki chief minister na ngang thorok pasak thorok pa taw thorok pa su ai khoi da kai na ba ngak to na ta ba ade khoi na madu taw hundana ba honaru ba da su moi da mu kak thin ba daw na taw ba achouba gap amadi khoi da leiram ba masi kanosi adu ngasi di thajadana la salure tale salure pure adagi ban tawre haire adagi ban satra organization hairo social organization hairo lari mayam sing tuna na koi na tawra kai ngong je amso nai repeat to sari se apik phuru ki leader oining bagi wakal da crazy oi ba kangbu sing tuna engine bana ngasi disi film ji yo hre ba haujik na tapna madugi change ma laga understanding ma laga ai yamna peaceful oi ba yamna nungsina ba understanding ma lai ba pot khara ngasi makara koi na taja bata laiba kan wasi apapa adi apapa kudam mama apapa ahoba ma Nagaland chief minister madi magi team somna kanda counterpart hoiba Manipur chief minister madi laiba magi government ki lejariba team praja sing gi marakta su laiba kan wase masidi apapa ahoba mani habisi mate si thodona political party sing gi miyeng da natta mamang da yam ka hena parbo idra su hujik apapa ma semgat nanabagi ahobogi tangkak tuni haibani tamu Sarachandra being a senior political analyst tamo mamang da yang sumaina chief minister ga lakpa dagi unaba okpa adagi press conference ka puna tawmina si khara tangna thokpa haiba tai thokdi thomba yai khara tangna sei 13 ma sri thokidre si tamo
नागालैंड अतोप सरकार मा कांग्रेस नन कांग्रेस सरकार लेबदुगी लेबदुना मरम मरकान मरी फतबनी अदु हुजिक तौरेसिना सेंटर द पालिबा बीजेपी सीना मणिपुर सु बीजेपी की अलायंस और बीजेपी ने लीड तब सरकार आमदी लेरे एनपीएफ तो पार्टनर ऑफ द एनडीएनी अदुना मरम मरकान अफब मरी पुरकपदा लाइबदुना अनिसिगी उनभम ओइबनेन थंबिनिंब्रा नत्रगना ममांगी सरकार मानदबनी मानदबदनी नत्रगना ममांगी सरकार की लुसिंगबदो डिप्लोमेसी हैतबदनी हाइबगी करी मोत थंबिनिंगी दम मसे कोई मतम न पुरकपा हाइबदाय मलम दे कोई ngasi yengबसी नागालैंड की काय खुमनजरबा चीफ मिनिस्टर अमना मणिपुर दा कोई बाटोन मणिपुर की गवर्नमेंट की बाटोन फंगना लाक्पीबसे मसीदा ओंदोंना नुंसीरबा अदु यामना तप्पा इंगबा वही खरा हायरमबसीदा अखोई यामना अखोई नुंगाइबम पोय असिना ताकोदे कोई मणिपुर का नागालैंड की थंगनलिबा युमलोनबा स्टेट अनी की गवर्नमेंट अनी सिगी नक्सिनबदुने ngasi उरिबा कनोसे अखोइना उरिबसी मणिपुर लेरिबा नागा ताबा लमसिंगी अदुगी अदगी कुकी ताबा लमसिंगी सिगी पॉलिटिक्स तो मदु द येंगगदी वारी साब इनु नुंगाइरोय होजिक लाइबदी इंटर स्टेट रिलेशंस नागालैंड का मणिपुर की ओइबा मरुओइना मसिना होरकपसिना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगसिगी नुंसिनबगी अखोइ अपुनबगी नॉर्थ ईस्ट हाइबम येंगसे मसि लाकपगी मसिदा मचाक अमस मसिन ओइरिबने अखोइ मरुप सोनामनी लेंगिन बिदि को होलन हारगन नागालैंड की प्रजा न मणिपुर की प्रजा बु नुंसिदब नते मणिपुर की प्रजा नसु नागालैंड की प्रजा बु कलिमत नुंसिदब नते नुंसिनदब यानिंगलगदी चही काया अमा नागालैंड फाउना कोहिमा फाउना सागना थक्तन अखोइ करबार तौना चनमिन म्यामसि हलकनेब अमता हाते अदगी अखोइ लसु मोइदि लाको कलाम हाते गाड़ी बस नुंग चनरिसि कैसु तौदेब सिदा तौरिबदी मरकत लेबा एलिमेंट खरना फत्तब एलिमेंट खरना लंबीदा डिस्टर्ब तौबा सिमा अनी सुबदा पॉलिटिकल लीडरशिप माई मागी वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टी की वगैरह मरनाई वगैरह लीडरशिप नी हाइबगी प्रजा न यानम कैनोमा हाइजिन कैनोमा तौरगा मैदा हाइरकपदगी 1968 का स्वाइसिदा अखोई सारगी लुचिंग बोइदना याम कन्ना कोई मरुप होय करी होइसि कोई एम सु गाइन तौने कोई सोनामी कोई यामना हौरकपदा यावरिबने मैदा टिएन अंगामी कौबा चीफ मिनिस्टर अमा लेरमी नागालैंड महाकना वाफम अमा फोंदोरी मदु इन द ईयर 1967 68 सिदैसिदा तौदा अखोई पेपर दा कैदा सुम यावनरकपदगी अखोई नुआइतदना मदु यावरिबसि नागा कॉन्टिग्यूस एरिया सिंग नागालैंड पुनगदमनी हाइबसे गवर्नमेंट तगी हायरकपतियन अंगामी मसामना हायरकपसिदा अखोई रिएक्ट तौवेबा मतम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दा अखोइना मेमोरेंडम था हौजी कॉपी का लोई लेजै अखोई रेकॉर्ड लेसिने मसीदा मसीगी मणिपुर गुंबा लमसिदा बाल्कानाइजेशन तौरगदी मचेत थुगारगदी मदुगी रिप्लिकेशन दो फल्लोय हाइना तौबसिगी अखोई फोंदोकजगी मतमदुदा मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी सिंग लीडर सिंगना खैतंग भाव ताना मतमदुगी नागालैंड की गवर्नमेंट का मणिपुर की गवर्नमेंट का अनी सिदा अंडरस्टैंड मतमदी नुंसिनरियबा खैतंग पॉलिटिकली तवे अदुगुम नतन तुमना दम लेदना तौगिबदगी पॉलिटिक्स यावदों सुम मथंग सुम तौरतना अदि नागालैंड की असेंबली दगा सुम चप मानबा वारे कासी लौरकपदगी कोई सुम नुंगाय हंदेबा प्रजा वानते लीडर सिंगी वाने तौरिसि सिगुम मयामसि ना खरखर सुम पिकना सुम चावखलकपदैदी मथंगददी अखोइगी मनुंगदगी मी सिंगसु करिगुम खरा अरानबा वाही हायरकपा असोमदगा खरगा यानरगा प्रजा मिसम नते को हारिसे लीडर मनुंगदा अदुना अखोइगी सिदैदा करिगुम नुंगायनदबा खरा मतम खरा लगी अखोइ मनु कनोना हारिना सांगाइदुनी हिस्टोरिकल कनोदा याम नुंसिनबा थिबो मैगा हारिसिनी कोहिमा से अदगी कोई अंगदादगी अंगामी मयाम मणिपुर होजे कोई रिकॉग्नाइज ट्राइब ओइरियबा अंगामी सिंगे कोई तौया दे नागालैंड की ट्राइब नि के किसो आइदियबा अंगामी यामना मोस्ट पॉपुलर कनोनी नागालैंड कोई सिदसु रिकॉग्नाइज ट्राइब ओइरियबा सी कनासु तौबीन वाहाइदियबा दंदी कोई की सेदा अफबा बिगिनिंग अमा कोई हौरें खाली सिदैसिदा मांगना हारिसे इचम चम पोल ngaktani अफबा मरी स्टेट अनिसी थमनरे अदगी अखोई लेरिबा एनपीएफ सिना गवर्नमेंट सेमिनबदा कोई लोय यावमिनरे अदगी मजे नुंगाइनगिदबा पुनमगे कौथोकना सिगाइबा याम फजबा अपील खरा मोहन तौरिसे मसी गुड बिगिनिंग नि अदुना मसीदा गवर्नमेंट काय कोई यानबा कोई नुसिनबा से चेक लेबदा प्रजासु नुसिना ने कले ओके ओके तमो सुनामने हुजिक तमो सरचंद्रसु थम्बिरी मदुदी ngaktangi oina ngasai ki political differences नागालैंड ना कनाना पालंबा मणिपुर स्टेट ना कनाना पालंबा से लोना बो कौथु कांदा मणिपुर की प्रजा अमसुंग नागालैंड की प्रजा अनिसिगी कनेक्शन से हानदगी दुम लेबा जाला हाना दुम नुक्सिन लेबा जाला अदगी तमो मतम कुइना नागालैंड एसपी ओनसु लेबिरममनी
Ani people of Nagaland and people of Manipur gi ani gi connection se political differences panam le rasu state ani gi leaders sing sigi mot khana ba conflict of ideas panam le rasu people to people ani gi connection to di matam pumbada talakti haido ribra tamo gai thamin gi dam Nagaland ga Manipur ga differences amadi tokai no wakan leiba se amatta lerkide fana kuina laibak thibidi underground ism gi different my gi wakan lakpo khotpo torpo tanja siga chahi kun mathoini thoidi gi khara masigi tongan ba feeling se lai se politician nani haijeri ba public by and large tadi amatta dum do leiti Nagaland Manipur gari chattaba tanja da Nagaland leiri ba myoi sing mayam sing she mohit mathwai nuai taba yamna yawi marumdi matam mamata 1985-86 ta SC Jamine Chief Minister waringa da ai mahaki OSD security un ler matan jada Manipur gi truck mayam sing she hapta muk lakta batan jada mak masamuk na koiding da chatlaga driver mayam gi agitation du chatlaga driver mayam bu unadana khotna themna khotna tawgunu nakhoi mayam security in pigini nakhoi awana puna moina loi jengni karigino nakhoi lakta ba se karigino haibda mak goodwill gesture hajeriba thamoi chokthokpa nationalist ki minded oina professor tiken hajeriba tawdana laktana khotna themna khotna adumani relations jam padina lerami laibuk thibadigi chahi tara manga chahi kunmu ki mamang digi Nagaland ki leaders karashu time and again lakni ukhrulla lakni sanapati lakni mafam khrida lakni wahi khoina Manipur deliver praja mayam na pam daba Manipur kahin ba wahi mayam sikari insight amadi mohoida khara khigi hu kamsalaga thamoi khoi irang hun base jam toina thokki mase Manipur praja mayam na khang mase kuira yani ai ta sen ngasi haige ngasi honorable chief minister Nagaland lai base ai samak ojabiren Manipuri kai kunarba thobu amakokna aibu chalga tamam Nagaland ki chief minister am to une biu ai sana chachage haidana ai chatli tang taruk me ta tang tarit honorable chief minister Nagaland ga ai home minister Mr. Y Peton ikai kunarba akoi hum phaminaraga wariyam kuina sanarga sumani invitation puraga orally chachabani uduman hai ai hana lakki aina oja lakpiginu akoi ge Manipur chief minister hana lakshanu haid ngasi suma ke jam relation fajana oja biren ge mamang da on the record mayam mamang da yam phajan man hai Nagaland ge Manipur khoi phajan se Mr. Singh nang ambassador oine layu hai dana hani ge tier jeliang chief minister no phagi tawna hairami anyway it's a privilege adubu chaitra manga chahi kun se akoi Manipur ge manung da akoi da su section of people mioi kharna masa gi vested interest ki tamakta makan gi Manipur sarkar gi Indian constitutions ki ma ki wang madawina makan gi dabi talak pa hairak pa court pa Manipur sarkar da nei ba court pa se sarkar se kanano mau jaudan Manipur se sarkar ko wiya de maram jaudan Manipur sarkar ko wiya de chandil jaudan Manipur ko wiya de ukhrul jaudan tangkhul mayam jaudan Manipur ko wiya de Manipur have se collective ne haijeriwa mi yam drabadi kunthra nithoi hundo khoi ge group mayam leiri puna musukoi man pullaga Manipur ko wiwani da khoi machine de su amuk jetna ba khotna ba oire do unreasonable oiba demand makan ge tawsalak pasiga Manipur sarkar su khangmang amuk tabiwani aduna Manipur sarkar the past government ngakta nu su khoi tanugum se hoi khare su Manipur ayam mamang de lerma sarkar chitra mari manga gi mamang chei kun mamang khar shongi Manipur da laga like late PS Sangma like Jitendra Chaudhary Tripura gi MP like akoi gi tier jeling sab nephew dio sab why ma'am na laga Manipur da lag paise as part the convention ngasi Dr. Sirujule Lijisu lag patanjada mark na government to government the remai gi visit my sojourn gi trip learn detail thari courtesy sake my state gets declared to you welcome to the haraudi koi punamak kayam harau ge khoi am haraudi VIP prime minister mu lakput na red carpet welcome to bu na flat par na si helipad ta tawri mayam punum na to khi tribal mayam ge group meti mayam ge group phirun katpal lei korpas angak pada mama sama manga akhoi gi yamna akhoi gi ngang mani ha adubu
अखोई मैम से फजन पुनसी हाई बता दे अखोई ईशा की स्टेट लेरिबा ग्रुप सर्टेन सेगमेंट्स सर्टेन एलिमेंट्स अखोई मैम से हाना फजन कोई यूनिटी ले बताबा नागालैंड म्यूजिंगना अगी मरुप अखोई सर साहब से तक पी नागालैंड लेबा म्यूई पुरम चाही यांखै निपान अखोई लेरप तंजादा चीफ मिनिस्टर गवर्नर मिनिस्टर मखन मखन की मणिपुर की कल्चरल सोसाइटी की था द फंक्शन ताबदे चीफ गेस्ट ओइबा पेन बा हराव बोय जायफबा यामन लंपी बा खोटपा तौदन खोतन मोय यामन मतेंग तौरी अदुना अखोई की शु लीडर ओइबस जे अखोई ओजा बिरन माना नौना पाइखलप तंजा से नौदियम नौरी ngase 100 days फो सुद्री माके अदुमाना पाइखलिब स्टेप से यामन फजबा याम लखुट याबा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर मसा मन ngase न माके अंगामी द अखोई इंटरेक्शन तौनी अखोई की नेमचा किपजेन द सुमान वरी तो सी अखोई कुइन तेनर को मरुपनी सेनी से अखोई ओजा बिरन फमिनेरी तंजा दसो मोय यामन सुगम नक्सनबा म यामन लाई अदुगा तोबतदी नागालैंड दी खंगदे अखोई अति टॉप स्टेट दी खंगदे विदाउट एनी रीजनेबल रीजन लाक्तन मतम पुनमक्ता मणिपुर थुगाइबगी मरमदा मणिपुर की डिसइंटीग्रेटेड ओइनबगी तो मरमदते मणिपुर गवर्नमेंट शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड नॉट अलाउ इट ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने चलगा अखोई मरुप अखोई असंग साहब ने ताकपीकी नागालैंड खुन मचा मचा मणिपुरी ग्रुप खरे तारी करिंगम मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने चलगा नागा की इंटरेस्ट द थुगाइबा और ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द नागास एंड द नागालैंड द तोरबु तारबु व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोफेसर तिकन अदरी तो याते दिस शुड बी एब्सोल्युटली चेक रिलेशन दे फजना लेगदबनी मनम दिन हजिक नागालैंड ngakto oina मणिपुर ने डिपेंड तौगनी हाइबता दिस इज रॉन्ग नोशन ngasi अखोई की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ngasi अखोई की बर्मा फाउगदरी से मोरे द फाउगदरी नागालैंड की शो असम की शो मेघालय की शो लाल खोई से फाउगदरी पुन्ना चखोट मिनबा मणिपुर interdependent इंटरडिपेंडेंट नॉर्थ चखोट मिनबा जका लेनी प्लस नाइबरिंग ओइरिबा मरुइना नागालैंड अमसुंग मणिपुर से पुन्ना चखोट मिनबगी लेंग कोनरगा चट मिनबगी तकाई ने हेबनी सम नारे कान थैंक यू ओजा संख सर हुजिक कन लाइसे मरुइना यस सही त्रामा कुंचदेदा मसुमाइना लीडर सिंग करिसिंग पॉलिटिकल लीडर सिंग सेम टू सेम इंटरेक्शन से यस तौगिद्रे अनफॉर्चुनेटली मिस तौग्रे मसिगी पोसिम याम सांगना हुजिक से ऑल ऑफ सडन याम लाइव फबने मोरम दार दिस वेरी लकी फॉर ऑल ऑफ अस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अनि उनबा अदुगा चीफ मिनिस्टर नागालैंड चीफ मिनिस्टर न सु हाइबा मणिपुर एंड नागालैंड शुड गो टुगेदर हाइबगी मंगुन मेसेज अमा याम चाउन पीरी ममांग द मरोइना मसिगी मिस तौ सुकुइना लेबसी नाइबरिंग स्टेट नि दो मसिगुम रिलेशनशिप से लीडरशिप की लेवल दुददी मिस तौर कुइन लाए मसिगी मरम से करिने ओइगेनन खले ओजा आसान कस मसी अखोइना अदुम चुमना हाइबा तारदी सुम लीडरशिप मतम अदुगी को लीडरशिप दसु अखोइना ब्लेम तौबु दसु काइबा लेदब्रा हिना लवे मरमदी अखोइना यामनदी हुनिंगदे अदुबो हौखिबा गवर्नमेंट अदुगी मतम की लीडर हाइब तारे मणिपुर दा लेरगा एनी पॉलिटिकल पार्टी लेब तारदी अदुगी प्रेजेंट गवर्नमेंट अदुना पार्टी खुदिमक्ता रिलेशनशिप फजन लेरगा थबा तौमिनबदु फै अदुना नतना पार्टी अमदा असुम करियासर स्टेप मदर कुमना ट्रीट तौरगा इनथोकबदु मदु फैक्टर अमसु ओइ सेंगना हाइबदा अदुना हौखिबा मतमदा गवर्नमेंट अदुदा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना यारगा लेब पार्टी दुदा मदु पुलगा एडवाइस लोमिनरगा मणिपुर स्टेट से करमाइना चौखतकदरा को एक्सिस्टेंट करमाइ लेदरा हाइबलोम द थबक सुगदबने अदुगी नतबिदुदा अखोइना पार्टी अमदा थैदोरगा सुपरसीड तौबुगुमना चटपसे खरा उइ मसिगी रिएक्शन मसिगी फैक्टर लेते हाइबसु यादे 1 2 दा थोकलिबा हुजिकी अदुगुम्बा लेबा ngamdabadu करिगिनो हाइरगा हाइबुगुमना हुजिक सेक्शन खरा ngase vested person politician खरा सिंगसु गेम सानबा ले मणिपुर इंटीग्रिटी की मरमदा nganglगा मागी करे वोट फंगलगा चेयर द लेबा होननिंगाय मसिगुम्बा इशू से हाइदबा तारदे असोमदगी अमदगी सपोर्ट से फंगदबा मधु फंगनिंगाय होनबदा इशू असे पुसलगा मधुरोमदा चटपा अमले अमरोमदा अमुक मणिपुर द लेबा हाइब तारे स्पेशली वैली हाइब तारे गो पॉलिटिशियन खराना अमुक जो मासी द इशू अम तौरगा मसिगी मरम अदुगी ददु मणिपुर इंटीग्रिटी काइबा यादे हाइबलोमदा असुमाइना नागालैंड अदु तौबे कन्न मदु ngang सारगा सोंगी वोट बैंक से लौनिंगाय मी लेतबसु नति रियलिटी दु करिनो आदि खंगदे इंस्टेड ऑफ दैट
ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯅ ꯐꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯁꯛꯀꯗꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯦꯕꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃ ꯍꯨꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯏꯁꯨ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔꯗ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯗꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯐꯖꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨ integrity, disintegrity issue ada leiroi. Madu thogaloi haradi akhoi ngasai no peaceful coexistence always maintain tawba tawni. Madu leiba kandadi there is no question about the integrity. There is no question about the see conflict and that. Adu leite aba. Aduna akhoi di maramarda akhoi na tawgadaba thabak step adu hangadabdu madu di tawde aba. Adubu serangba lambi amada akhoi na ngangdana leire. Last government da akhoi na hainingba gumda haining message pinning ba haibdi hairibu asikumba fare Nagaland ga sumai khara leiradi Nagaland gi government leadership duga akhoi Manipur ga puriba duga phaminaraga understanding ama purak ningai gi thongdi same dia ba lambi di same dia ba. Instead of that they are blaming so many things, so the same thing they are reacting sini aba problem se aduna ngasai hainariba vested person haibase moigi chair gi tamakta akhoi gi leaders singkharana politics go politicalize oiba politics sanaba masidi thokdabo isinu aduga praja Manipur praja mayamna khanglaga asigumse leihaloi tabani muthakadabani muthakba means madu thajaroi tabani aduga thajaraga praja singnu chatpa kharasu leiriya basi masi akhoi yam laiba thiningai oi aduna adugumba vested person or leaders singna tori badu akhoi na madu chumde haiblomna peoples akhoi Manipur praja mayam sena nungsi chana na laiba kanda there is no anything question, there is no any question. Okay, thank you. Vested interest laiba leader sing hai tai leader din tabal leader sawa hai batai leader sing sawa sing dun hai badu thaja bigano nungsi chana laiminaba peaceful coexistence in case leragadi akhoi lam kai gani natragana nungsi naroi natragana khaibung tagani hai bagi akibodo sungle lebam thokte hai bani tamotiken da laksab sei break ki matung laksab tai tamo commercial break amagi matung da impact news ki manung hon yengbiri bapuna makim pham da thuna puduna laksake impact news miyeng ta duna lebio break ki matung da yengbiri bapuna makpo amukana taram noksari tamotiken ngasai senior political analyst tamo SHARATCHANDRA su takki bine madudi political differences aduga party line sing do tongal loi thamakanda and plus apik pa se civil society organization khangde ama khangde vested interest khangde mayam na ngang ba singi kari sing loina ba tongal thamkhrakanda yes leader to leader haibate chief minister to chief minister leibak thangnari ba leibak ani gi mari phaba thamge haradi mase taseng haradi magi leadership abdugi will da su dum makha pon bajani aduga karigumba kanda political differences aduga party line sing do sideline loin tormakanda unabam thui maramdi leiriba lebak ani se nungsi chanana good relation ama sagana bhon abda haibi wafam tamon thambi masigi wafam sida base oiragara ngasai handaki relationship phagalaiba and plus chief minister honorable chief minister tamo biren gi sincerity dura natragana center dagi karigi sumhaina bale BJP na paiba sarkar ni BJP ngaktagi manungda leibani center dagi su sometime karigum kanda mari phanana ba hairakpa natraga mari phagatna ba prajasing da ullu kaina haibadunara kamain thambini ngasigi meetings leibak ama nungai ba leibak ama phaba se sason toribu group tu gi makutta lei sason toba se ra inte toba electoral politics ta oriba leaders sing tu gi moigi arepa yamna chapsaba ideological commitment phajana leibatu gi makha pole akoina khara sangna yengbada Nagaland ga Manipur ga si kai tong wai da yeng thina ba leite nei ti lowi kai do wai da yeng thina ba leite
ख्वाइदगी लुरीदी नागालैंड में मणिपुर हौजी प्रॉब्लम लई हाने मयाम लौनरी बसिगे मरकता लाइना अनी खक लई अमने वॉलंटरिज्म ने आइने हेक तौनिंग तौनी अइना ngang ngangi नोई कामनिंगे कामनी तौनिंग बदु के तौनी हाइबा अइना पाम बदु के तौनी हाइबा की लाइना अमा अतोप अमना एडवेंचरिज्म की लाइना अमा आई हाइजे याद्रदिने मदु फोल दोना साम फंगजब ताने हयेंगने गाड़ी चलदी मै चादि नरनाई ओइदोंनी नत्रगा नंग आई हाइजे याद्रमने मदु थोलपदो न थाइ मांगसु सिरसु तोर्सनंग ओइदोंनी हाइबा यामना अकल थौ साबा की लाइना अमा लाइना अनीसिना पॉलिटिकल लीडर्स सिंगी कोक संजिन खिदना मोइना फंगिंग शक्ति फंगन होनब पॉलिटिकल पावर फंग होनब रूलिंग पार्टी होनब चौकरी फंगन होनब मदद मतम की थोब सिंगदब पोटुगा कंप्रोमाइज तवेब मसी पॉलिटिकल लीडर अमना सुया यारोइदब तौरोइदब द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टू रूल द बेस्ट ख्वाइदगी फजना अफब सरकार माइसे फजना शासन तौबदुनेब मसे लेब पॉलिटिकल पार्टी मैम सिंगी करी लीडर मैम सिंगसिना अदुना अखोगी पॉलिटिक्स तौरीब कांगबू सिंगसिना सोना तौब थबकना तौब पावर फंगनब होनबद तौरोइदब मैम कंप्रोमाइज तौरे तौरपदना मरम होइदना नागालैंड मणिपुर के खनब मानबने नागालैंड सेल्फ हारगदी मणिपुर के मायुक्त कइसु लेरमोय मणिपुर सु नागालैंड मायुक्त दे लई हने सुलौ लौते लईरीदी करिगी नोइबो नागालैंड के असेंबली दा वारे मरी मंगारक लौही नागानाइजेशन के मूवमेंट नम लाकबा नागानाइजेशन के पोतुना 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स मणिपुर दा नागालैंड दा अरुणाचल दा असम दा म्यांमार भौब याउना अखोइगी नि हाइब मंगमबदा सागलेरगा मदुगी शक्ति लेरबा मी हेता हातबा ngamba दा तौंगबा कांगबू सिंगदुगी मिनुंगसि फंगद्रगदि अखोइ क्रमाय तनो पॉलिटिकल पावर फंगनी हाइदना कंप्रोमाइज तौकिबा ग्रुप अमा नागालैंड दा थोरपा अदुगो चमाना मणिपुर तसु अदुगुंबा लाइना अनीदुना तौरगा कल थौ साबा कांगबू पॉलिटिकल प्रिंसिपल याउदबा मतम इथने ग्रुप सिंगदुगी मागी लाइबा फुरुप के हेरो सानिंगबा कांगबू मदु सिंगदुना अदुगे हुममगा सखिबा मयाम थंगतगी ngasi ge khogi सांगो मतम से कोई वारक्तना हजिकती नागालैंड मणिपुर खानाबदों उहल्ले अदुना नि मणिपुर के असेंबली दसु कोई टेरिटरी इंटीग्रिटी काइबे आने वारे मरी मंगार लौरी असोलसु नागालैंड सु प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन पुतोरपदगी हदगी मागी ऑफिशियल रिजोल्यूशन पास तौसले सोमदसु वजारी सांगमगना नागागी लीडर अमोइन पालिंगे मतमदा सेमिस्टर वरिंगे मतमदा यादे हाइबगी वारे अदुम लौई सुमायना हंजिल हंजिन तौरिबसिगे मरक्ता अति मनुंग हुटना कोइना थीरुरगदी मदैदुदा somebody behind सानारगा लैबा पॉलिटिक्स दा मेक सेंगदबा ngасai कोइन हाइबा तौसिनबा सिमिंग लीडर्स मयाम अमा अदुगो लेबांगनिंग हेरो साबा मयाम पेट्रोल्स ओइनिंग मयाम अमा मदुगो मयाम सिंगदुगी एडवेंचरिज्म की वॉलंटरिज्म की ngauriba mayam du daiduda masagi principle thadoga leirba compromise power gi damuta everything compromise to bangam bagi thakta handarak pa kampu singduna political power ki pharak padagi ti ko yingthina ba man bane to be very frank sing haina ragate du nate madudagi praja sing sok thare sarkar sok thare karmai compromise to aduni hojikta koi gi marup koi gi ajang kanu na haigris asang ka sir sang na haigris madu adu gumba kanu mayam tum tagi ti koi gi leriba pot si mayak si sing sengak tre aduna sengak to no naganization movement la ti som desu even na koi haibe ya नागालैंड नागा है साब मी लेब मणिपुर मणिपुरी साब ग्रुप लेब नो 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 वी आर नॉट मणिपुरी वी आर नागास कयाम साथीगेबो अखोई एम पी कारमीब अखोई मनी सरनामी मसामगना पार्लियामेंट नत्रग मागी काउंटर पार्ट लेब मरुपांग एम पी मैम मरक्ता आई एम नॉट ए मणिपुरी आई एम ए नागामीज हाइबे मौद मणिपुरी है माई थमोद याजते अदुमाइन तौदना लेमिनरिब नुक्सी चानना सही लिसिंग अनी की इतिहास लेमिनरब अमगा अमगा सही तरे खुंतापग हाक्तक साहेबना कनो तोरपग हाक्तक 1891 के लान के हाक्तक पुनमक सिंगसि पुन्न नुसिनरग लाकप स्टेक्सता नसाई टेम्पोरल गेन मे बिकम परमानेंट लॉस्ट तम खर की टेम्पोरल पावर गेन दु फंगना बोहनबद अखोई की परमानेंट लॉस म चंगसिलग लाकपसे मसिना मरम ओइदुना अखोई सि नुंगाई हंद्रे तो अदुना मरम ओइदुना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम टू टाइम strategy si hong तौरपनिना both the people in Nagaland and Manipur अखोई सि याम वारे मसि हौजिक तमना भाब तारकपदौना तौरे अदुना मरम ओइदुना मरद सिंगरम्बा इंजिलम्बा तौरबा इनसाइड तौरबा कांगबुदुसु मोगी strategy होंग पुरे अदगा मरमदो पान सोंदर पुरे प्लस मतंग जाना अनी के मरकता लेनरिबा असेंबा ममी अमगा याम कन्न मदु ओवरशेडो तौरबदु
tabna tabna faded oirakna kaidodna lakpasiga amuksu anova se matam to sul sama Delhi da Congress sarkar pai matam Manipur da Congress sarkar pai Nagaland da Congress sang na zamiri gi matam da haraga su Shama gi matam da haraga su matam da haraga su regional party kharna pai bole haraga su yam sang na lere ko matam dai khiya adu ai du da yam na adu ba movement or ba kangbu sing du gi akan bu mapang du ki ba da gi political power through the barrel of the gun lakadoni hai barom da khan gi ba tu maram moidna koi wa gi ya adu bu ngasi gi se samjil la bata hausi oi film se tamna telu matam khara gi manung si dai sida matam no porok bai ga na hai bi siam chumbani matam no porok pagi matungina koi lejari bai koi praja oi basing marakta sason tori basing gi marakta adu ga political kanu sai se live change gi marakta koi gi mindset live ahong basina anova new good beginning sai se live basini adu masia koi na yam do kupna yeng mudraga dia koi na su masai se illusory information na ma de koi lobum thokte maram de koi na Nagaland Manipur yeng thina re adu tore lambi da gari mai thare har ga su log tin thare har ga su driver hale har ga su kari kari no paisa mulle har ga su tauri basing manung da some anti social element kharna sanari bo potuna koi ani gi yamna asengba yam sanctity ma yor mari se masi overshadow to ki baduna koi yamna da bo ubana ne koi se mi me am si khare pamdaba haidi anti social elements sing na thon ba pamdaba thoktok sim dun maram bor kanda relations to khara khara yes haidi phatandaba gi won phatandana ubagi wafam ne duga taseng taseng na phatab dina te abni tamon tambi se tamo sarasunda hojik se yamna tamo dai hangje do se maroina yes karim kanda Nagaland da su tamo khoi gi congress na panba aduga Manipur da su congress na panba animaki election manifesto da Songi manifesto dana ekogi territorial integrity kai ba yaru heba asongi Nagaland gi congress manifesto dana naga tabalam sing punba khotpagi animaka yawba ase interest to samhai conflict congress ngak to orchu conflict khari dum thokpoi wafam ju dum leigre adugumba mayam su leigre and plus 1993 dagi 2003 ga swai da AC chamir gi congress rule se 2003 swai dagi loigre tamo adui makhada lakrise maroi NPF की मरक खर कालुरे NPF से अमुक तोरकान होजी NPF से सांग न पाइरे कांग्रेस सरकार दुमदी कांग्रेस कनो दि नागालैंड रि लोइग्रे तामो मणिपुर सांग दगे बे वानी टिल 2017 बो 2002 दगे औरकान 15 years of congress rule under the leadership of अखोई इबो बिसिंग तामो से मतम दुरा मासु याम कनदि होनो बजाला तामो हादि असोम दसो नगाताबो पुंजंग गदमनि हाइबा मैनिफेस्टो दगे यारोप कांग्रेस ओ जरसो सोम दसो कन्ना अखोई मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी लम मांग बा यारो का हाइबगी प्लस अतोप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करीगी ngang lai tana hunna ba ngang na bagi akan ba piktuna maram or kanda ibo bisu pamti pamne adu relation phabangam ki tabani ai bista tamo kari pokum thabini tam punamaksi koi ki central government ki creation ne hajari ba hoi north east state ta leri ba singse koi nuksina na sanana historical background dagi ade koi ki stock Mongoloid to ba dagi Tibeto-Burman language gi kari gi koi stock si manan na chatle ba ade matata Himalayan state amoina koi gi leiri ba geographical geopolitics na chimba punamaksi gi manaba kaya am leiri ba sida kan kara ga khener inoida mainland India gi leiri ba politics ga koi gi songa khara khut chana da ba ha ga na takam kari ai ni kuloi da ba yet na idi ba si oina i idi ninga ga oina i ba ga kitan kheni da adum hain to na khara makoina north eastern lei ba mi yeng sida khara section gi da bra na tagana thawoi da bra ani mrak tam di tawra moina nungsi badi mali nungsi ba sidai da kara mai to nungsi ge da yamna hena chawkhat handana ba aduga machin ja ka ti pijara ga du makhan gi nungsi ba pet dog ki bhapta male madu phajada ba lon ne haina di khan ba yai ko di pramana ma pija bani akoi gi hindi ngan ba yamna kala di chawkhat handana ba male except Assam na tana aduna sigi matag de laiba sidi jamir gi oisanu bobi oisanu o congress haiba sisu center gi leiba congress to gi high command gi sapiru tharga madu gi khongba his master voice na jariba adu gi hedo po moju yadi aduna hojikti khara khara masi khenare aina yengje historical background ji yengja matam da India government ki creation habadi 19 kanos dei da state ekoi gi Nagaland na phangi basi 1962 da Nagaland state chip phangi Manipur na magi lejari ba
इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया नतब आसाम दी ब्रिटिश इंडिया मनुंग चंग्रे मदी मनुंग द नागालैंड का करिगासी डिस्ट्रिक्ट अमोइना कोना लाखरे अदु आसाम की हिस्ट्री लेजरे सोम द त्रिपुरा को मणिपुर गुम कई गुम इंडियन स्टेट सोजन लेबगी मागी निंग तंबा मणिपुर ओइना लेरंबदगी भारत यावरो मतुंग सिदा लेरिबा पार्सी स्टेट ओइना चीफ कमिश्नर की मखा लगा लेबजी कयाम पेलोइदोनो यंबियोबा चुमलगी आसाम चौखटपगी डिस्ट्रिक्ट अमो ओइबदुना हेन दम चौखटपै मोंग लेबसे मचुमाइन तोरपसिदा सांग स्टेटहुड मूवमेंट तोरपसिदा नागालैंड ना 1962 दा फंगकांदा अखोय मणिपुर ना 1972 की 21 जनवरी दा इनॉग्रेट तौरीनेब अनि समना हादा अराउंड सही तरा की डिफरेंस लेगरे मतलब दा इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर हान मी एक खितंग थबिरमबा अगर नागालैंड की सु मतलब इंडिपेंडेंट मूवमेंट है नागालैंड लाइसी मणिपुर दी तसेन हादे रेस्टोरेशन ऑफ आवर स्टेट और स्टेटहुड की डिमांड सिनेब अदुदी अखोगी सिगा कनुगा खेनेयब अदुबदी अखोगी खरा यांग पोट से पीबीरमदना सोम नागालैंड हान पीगी मतमदा नागालैंड दी आर्टिकल 371 ए द पीरिबा खुदोंग जाबा मयाम से पिथोखरकांदा सोमदसु नागा खंगदे कुकी खंगदे कोई ट्राइबल मचिनाव मयाम अखोगी लमगी लेजरीबा मणिपुरी होई जबा असोमदा लेरिबा कांगबु सिदना अवांग थाकता पिथोखरगा अखोगी सोमदना याम नेमबा आर्टिकल 371 सी स्टेटस पीबसिदी सरगा पतान खेने हाइजरीबा मसिना अखोगी सोमदा लेरिबा ट्राइबल ग्रुप सिंगसिगी पेनदब कया अमसु लिबम तोई तंपाक्तन स्टेटहुड फंगदबगी पेनम यामसे सिगी अनी से कनान सानगी गेदा सेंट्रल गवर्नमेंट मतमदुगी पंदी पंजब तारे कांग्रेस गवर्नमेंट की रोल अमने लौजेब मसिना अखोई मनुंग जिदा सुम पेनदबसि लाक्दे मथंग लाक्तना सोमदसु नागालैंड की हौजिक्ति नागालैंड की पॉलिटिक्स तो खैतंग चेंज तौरंगदराइन खले मरमदी अनोबा एनएसएन चिंबगी मूवमेंट सिदे खरा अहोंग खरा लाइको हाना इसदगी खैतंग करी हाइने खैतंग इंधरक पाइगद्रा सिगी लाक्पसिगा सोमदल लेनरिबसिगा खैतंग चेंज अमा लाक्पनिना नागालैंड की सु तोंगानबा नागालैंड की ओइबा पोट अमा खंजरकपा मपान याउदना नागागी ओइबा नागालैंड की ओइबा क्लियर पिक्चर पोट अमा थमकपा पामकपगी ममीसु तादब नते मोय मनुंगदसु कुइरा kana sum yana ओइना नागालैंड की याउनिंगदबसु कांगु अमा दुम voice lai madu makna tawbu ngamle habdi nate siguma mayam je lakwas deida Nagaland government su aikoi da laiba dumaina moi de thora po ya bagi pot ase dum lai haijariba aduna puna makse puna laka da bharat sarkar ki creation do madu dagi hojik te koi state ani phange isona tamba khangde praja gi heu khangde ani lakna laipas da aikoi masen sang na misunderstanding le rambado leadership afaba ama la aba nakal ani makta adrodi praja soidal dum yani khali aduna masi mak akoi matam sang na tawna le makta makha ta ba he na wari watai sana ba nungsina ba samin na ba tamin na ba lamma maga gi ani gi society ani tinaba adi akoi gi thamoi gi ba relation je masi lehen ba phayen kale tamo sonamne yam koino su Nagaland lebire me to hoji dum tamo dum wari sabudu dum khangjai madudi Nagaland gi connection se Nagaland gi asai SP oina सर्विस तौबीरमदगी तुगसु नागालैंड की कनेक्शन दुरी तामो सुनामी अदुम फरी कक्ति हैबनी तामो तसेन होजि तामो सरसन थंबीबा यस होंगैबा फिल्म जिना मरम ओरकांदा करिम कांदा यस पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना सेंट मरुना सेंटर की अदुसु करिम स्टेट अमगा नुसिनादनबा पुनगिदनबा अदुगा यूनिटी थुगाइनबा होनदबा सु नते अदुना मरम ओरकांदा नुसिनादनबगी मरम हमसु दुम ओइबा दुम यौबुजानि हैबी ओफम तामो सरसन थंबीगरे होंगैबा फिबम पॉलिटिकल सिनेरियो होंगैबा सेंटर दसु होंगी नागालैंड दसु हुजिक एनपीएफ की कन्ना हुजिक याम मरा चेत सरकार अमा हुजिक लाई करिम कांदा कन्फ्लिक्ट थोकपा खरा नुंगाइताबा खरा उग्रसु हुजिक यामना पीसफुल यामना डेवलपमेंटल कनोम द चंगली सम सम नारा कांदा आय तामो अहोंगबदु फिल्ड तवे खोइसो तामो चटपा कांदा उबीब्रसनि मसु उबो खरदि फंगे नागालैंड मरान सिद्रिनि ममांगता इसागी युम से अमुक्तंग फजन मरा चेतना अमुक्तंग अखोई सागे कुंथ्रानि थोयुंदो लेरिबसे मयाम अमुक्तंग पुन्नबा मसे होनदबसे सुंया यादे है होजिक लेरिबा अनुभव सरकार सिना पाइरिबसे हानि लेरंबा सरकार सिंगसिना इबु ngakpigini chahi 15 chahi kun कांग्रेस न पाइरमी खुंदा डिस्ट्रिक्ट द क्यारक चीफ मिनिस्टर क्यारक ngasi bokse munungda jiri da imphal gani jiri bo khoi minister क्यारक अमुक्तंग चटखरगे
ngasi Kohima digini Imphal bo Mau digini Imphal bo lambi chatpa shungya yadanu leiri bishibu Chief Minister di katang hone biri ngarang na hante hone ri masi Manipur de Imphal la phammaga table la phammaga air condition da phammaga implement tawrga suggestion tor oigedaba natte Mr. Asang na hai ki bidai supplement amtang tawjage Manipur da leiri Chief Minister makhanani gi leiye Manipur wa ta sunati ati state tasu kanano haibida minister oigid Chief Minister oigid mu isina MLA kunthra out of 60 da kunthra se aina phajal laga thammaba sen na khangde leiraba natana aina moibu pharga portal lakna ibu jahanba ama tarudi 1 plus 30 31 se oiba taragna makse MLA kunthra ge mase Chief Minister ne praja mayam ge Chief Minister ne haina oiba tarabadi he needs to go to the villages and the district subdivision kari thoi ge karmai tori ge chandel lambi karma jiri gi lifeline oriba jiri baus lambi shemangam darba Manipur sarkar chahi yankhai chahi humpu digi nan in hai ge jiri lambi se shaman ge haiba tarba even si sa muk kaur ga ban tawro na mai bataba aduri jiri lambi mu chat pataba chumi UN sin tanba demand khar yaba yauri yadwa yauri adubo minimum necessity or minimum requirements haibado akoi gi Manipur gi minister Manipur bureaucrats Manipur ga government na mafam da khre junction bi bai se yamna darkar le bijani Nagaland su Manipur thugai gen khan batar di Nagaland su machet ta ga doriya balkanize oi ga doriya reason being Eastern Naga people organization ko ba group sagai taruk taritna Mamang the North is frontier area Hainler, Manefani, Mapam say Nagalandiga could separate Tajige ENPO Haidana Home Ministry gi Najibos this government of India Towino Tokino partner Tamia. Aduna Manipur so Ishagi Iramdam Ishagi Jumsiga Janindriba Ichinao Singh Awana Tariba Singh Shishu Mui Chatlu Yang Toi Moi what is habam chutoi moi na have reason 100% moi alternative arrangement with to khaina tage it is impossible the oil dabni adubu minimum requirements basic amenities have the yang the shunya ya the district punamak lambi thong connectivity health and welfare health gi tamakta adige plus education si matakta madi mayam gi ning thong punamak se madu anu government sina cabinet say district ta matang ne chatlaga cabinet ado na phamgani haino ko mobile cabinet tawraga decisions ado on the spot logon have this is very wonderful and very laudable hajariba aduna Nagaland su yamna Manipur da thugai bi yam asa yamna chongba tarba de Nagaland su machet tagani ado hojik le sarkar se chomi Dr. Serhojule legit su max matured oiba yam na khigi credibility liba jam honesty or ekpamai political career se issue ujari phangi assembly de issue marshal ne chahi kun matang chacharami u phangi maki wakan se kha maturity adi ko ojabirinna man mu chatna khotna toge makta sinate why only the Nagaland Assam government issue hana lerma government na there's all maturity thought of exactly leadership and the sincerity thought of Mr. N. Singh meeting together. Aibagi potuni tamon kanna thambini se. Tentangna sangkasa oja sangkasa loisalak pase maroina. Yes, forgetting all the impasses of the past. Manipur and Nagaland can go together. Peoples are already connected. Now what we need is the sincerity of the leaders, political leaders particularly. Ani si leitaraba. People they already connected near the political leadership sincerity and political will commitment assurance to legati yes these two states can go together very peacefully I say oja kari wapuk tentang na thambi tay oja batam se already lor bani chume ji oja mayam na su haibire hoina yaukre haina Nagaland khoi city we are brothers and sisters means khoi neighbors ne ba anu ji problem ning se khoi gi imung se khoi gi suman haibu tare go compound do koi madu hana senthok putar ga le anu uji Manipur da koi na Nagaland gi adu da pundam thamlaga koi good governance amatar ga le anu hujik anobu government lai how far go my good governance maintain the drive de koi observe tori good governance to labor kanda Manipur da problem le roi problem le de bu kanda ai nang se haru there is no any question ko Nagaland adu ada le de adu bu hujik koi na problem amadi Manipur da koi isha
अखोई इमुंग हाइब तारे अखोई ngसे सागै हाइब तारे अखोई मणिपुर की प्रजा मयामना हाना सेंथोगदबा अमदि अतोपद ब्लेम तौ मुहुता स्टेट तको अखोई की मरक ट्रस्ट डिविजन से चाउना लेरे बसे ट्रस्ट डिविजन तो फंसे अतोप स्टेट मदु ट्रस्ट डिविजन से करबाने फिल तौदर हाइब गुड गवर्नेंस तरगा लेबा गुड गवर्नेंस लेदबगी मसी की डिफरेंसेस लेरकपनी अब तेलप नको सिनी good governance will fill up the sagi trust division good governance sungchoi choidana method kan ebani tamo sarachandra kari tentak na tamo hojiki sidai repeat tawjara roi ai hojik panbadi ai khoina thangnari ba yumlo na ba koi state chingse masina tairaksi wangnak sum mathang mathang kakhatlaga ai khoi gi leidi ba mindset sina keos oi stage da leidi ba si asai governance ki makha yam pole maramaduna ai khoi gi su state asigi status ase khara wangkhat pa yana ba constitutional safeguard khara ai khoi gi su india gi leidi ba constitution sida safeguard khara hen na pina na ba adu robidi sing da su tam da su punamaki generally phaba yaba mong da hen develop to ba yaba adugumba political status amma launa na ba su government sina hona ragadi yam nungai nen khale tamo tiken ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯥꯝꯃꯅꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯨꯝꯐꯨꯅꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯃꯇꯝꯅ ꯄꯣꯔꯛꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯛꯁꯥ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯅ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯒ ꯃꯀꯣꯛꯆꯨꯡꯒ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯗ ꯇꯨꯌꯦꯟ ꯁꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨ ꯅꯦꯐꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯦꯔꯒ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯐ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡꯗꯨꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯁꯦ ꯊꯤꯑꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯐꯣꯔ tamo ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ tense lakanda huji oja sankarsanu thabiba aduga even tamo sarchanu thabiba yes good governance sam leradi trust deficit to sugo choidana kokani habi wafam do tamo so endorse tawibra yabi ningra tam good governance to hojiti hoji phawgi di leire hena lower seb makata na mase lehendana ba thengna ba ya hardal first impression of this present government is good and hope this such impression will last for long hai bani tawon thambiri se tamo sonamni tentang thambi tai tamo sai ki tamo su yabi ningra good governance lebam thoini kedo good governance haibirtri good governance so leradi trust deficit to sugo choidana kokani habi the India government na she should not be biased mayam she should treat the equally haijariba natradi amana mit ani faltu jengan amana mit usli jengan amana anupu jeng batar the disintegrity questions will come the India government she should be very firm equally should be treated haijariba thank you tamo tamo tiken tamo sonamni aduga tamo sarachandra aduga ja sankhasan ngase impact news tu lakpiba dorena manung hunda se ngase impact news manung hunda se mapung phan bugi dawta in lorak pada guest mari makpu amukan thagachari ngase gi damakta impact news gi manung hunda manrak solution jana batanja role adu bolam tam se tholiba thokdo wa thok kya gi marik sum report ki damak impact news miyeng ta dunu lebi